Ya. Bahai mato. Bawa dia sana. Sini dia. Ya. ट्रेलर अभी बाकी है सोनिया कलय बुकुम जे जागा बुतंगो निनि दावातै फुन बनि फुन ना मितंगो नासिं तंगो स्टेज गान्दारा सारे गाहाम जतननो अर 153 राइबांनो पान्दाव फाइमानजाक फाइनाय जतननो आनि खाननि हामजोंमा तै चुबाय जाफारो आनि बुमुं खा भिक्टोरिया कलय आनि पापानि बुमुं जयन्त कलय आनि आमानि बुमुं मणिमाला कलय आंताबो सेन्ट पल क्लास 11 परि दङो आनि मुचुंगारो उनखो फटोग्राफी खायनानि रोजाबनानि तै मोसानानि हामबाय बेलाय हामबाय बनि सिनेमा रमानि बागै takut mengenai sinema kisah. Hello. Jotono sari kaham 153rd kolai rai balma pandawo je phai manjak phinai bilena hambai ani bumung rahul kolai ani babane bumung pitiviras kolai ani amane bumung rotna kolai ani para tujuram babu para ang khoroksa student metric pass class 11 astin dhari pori tongu Tibraswari Vidya Mandir School Agartala Gandhigram ani hobbies football thumung tai dance khenani tai borok kata rok bai mili tongnani tai ani ML live DSP nani hambai Hambai mari ho bola boni sinema ramaani bagै now we are waiting for the next contestant. Our next contestant number 4. Now you are watching Koloy Costume Show. Tabo bukum ni sinimung kanalainai. जतननो सारी kaham or faiman jangai ani okra sakrate ani baidara songno hambai jafaro tai ani sei kuso atang abang songno khani hamdang ma jafaro tai jono OKS office ni boronggonang president rongno song hambai jafaro om hai opportunity rimani bagai ani bumung Jasmine koloi an babani bumung Gopal Singh koloi an aman bumung Vidyapati koloi an kami hokutai sakamiwa ang Women's College BA khai tongo ani MIN live kha MBA khai business ba business khai naina nimo sungo but not sure te an musung mani kha musana ni beraina ni te ritak nani hambai Ritagnani belai kekera thak sini borong nemis ko Ritagnani kle kojon adane ma nan sobe tongo buri rok bises khai ri
Check. Yeah. Keep up. Hello. Asik baik apa yang nak boleh? Cerita mau naik ni, boleh sini mu, wajib naik ni ya. যতন সাঞ্জা কাহা কইলানো ওয়ান সারা বাজি থাম কলে রাইবাল মা পান্দ ফাই মাজা খাইনে যতন হামবাই আনি বুমুংখা নারেন কলই আনি বাবানি বুমুংখা বুদ্ধচন্দ্র কলই আনি আমানি বুমুংখা বিন্দাতি কলই আনি পারানি বুমুংখা বাহাদুর পারা আংখা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট আবো বিএড খাইনা হनै মুর্শিদাবাদ কলকাতাও थांनो है दङ তাই আনি মুসুমাংখা ফুটবল থাंनानै তাই আনি ইমাংখা হাপাंनि सेबो कायसा खायना हनै আসना हामबाय Hambai tak kena football. Oh, jotono hamdago oh khela na. A very popular footballer of the musim ball. Jini takto. Now our next contestant coming up. Now contestant number 5. You're watching. Kalai Costume Show. Naitotok costume show. Seng bisi brum-brum naik layuk. Kang pila no oro fai manja fai hai chili kole hadani lukurano lumung japaro. Tai oro fai hai ani ma pani soman. Tai ani sak chalai. Jotono lumung japaro. Ani bumung dream likoloi. An baba ni bumung Ram Kumar koloi. An ama ni bumung Kaushalya koloi. An para tuidu kami campara. Ang tabuk poriwi tongo Women's ITI College. DTPU course na hui. Ani aim in life air hostess. Ani hobbies traveling hambai. Biri si tong namu sulfon air hostess. Oh takop. Air hostess habo hamda ya to. Naitotok. Hello. Check. Check it out. Jotonon sari kaham, an bumong kha Surojit koloi, an iparong kha Ompinogor Kalajan para, an ama bumong kha Kobita koloi, an baban bumong kha Ranjan koloi, ang class 11 poritongo Ompinogor High Secondary School, ani muchumang kha teacher, tai ani hobbies long kha dancer and modeling hambai. Hello. Hambai. Teacher.
Jajas boram genang Raibura boram genang Jidgas jotono sari kaham Ani bumung sampli kolai ani babani bumung Astokumar kolai ani amani bumung Malika kolai ani angkore tunggu Class 11 Science 2 Jawahar Navodaya Bidyalaya School ani musung mongka modeling singing tai basketball thangnani ani upcoming future ang MBBS doctor ong namusungo tai amoni loge loge ang khoroksa modelers tai singer bong namusungo hambai Bukungno. Oh. Horkaham kolai hodani phaiman janai joto raidai okra sakra rono tai joto phaiman janai chini o pandao borong belai kha kahamok tai hamjangwa jafaro ani bomong binoi kolai parang klai bahatur para amani bomong bishopati kolai baban bomong rothrai kolai ang tabo pori tongo Agartala Ram Thakur College third semester Arts na tuyai, history honors tuyai khai tongo. Tai ani hobbies rongka, football thunani, tai rujab nani, berai nani. Tai ani MM labingka, khoroksa tisarangai, somas seva khai nani. Hambai. Bonobo. Hambaya paro ani saksalai te ani ambawani saksalai rongno ani bumung kha niha koloi ani babani bumung sukromani koloi ani amani bumung sonita koloi ani para Arjun para ang musungmani kha masanani te ani imang kha engineer nani hambai Bukung Nobo. Hambai Mario engineer. Ladies and gentlemen, you are watching College Costume Show. Puilano kulumka chini borong borong suggest no te ba hamai maro chini kolo youth society no chini kolo rival ma pando chuno amai opportunity remani bagai tayani bumungka biswa kolai tayani babani bumungka don kolai tayani parangka jompujola disarang sak para tayani qualification ka graduation complete bachelor of arts tayani hobbies unka mami songani te cricket tengani te cricket nainani te ani emin live ka korokta teacher ngani asung hambai
Sari kaham jotono no puila no jotono no hambai maru oro phir chara baji thamrai balma pando phaiman jangna bagai ani mung class Surabi koloi an baban mung Ojit koloi an aman mung Bidubala koloi ang class 12 pore tongo Telamura Vivekananda Higher Secondary School te ani hobby sungkha maimi songani ke ani emin lai pungkha long nani hambai Hambai Mario. Jodono sanja kaham oro phaimanja phainai okra chakra te ani sak salai rono te ani atang abang songno jodono na hambai jafaru te ani okra rongno ani sakura rongno khulmung jafaru ani bumong Sanjoy koloi ani babani bumong Pramod koloi ani amani bumong Horanti koloi ani kamini bumong Debcharan Beregi para Jompu jala ang tabo Indira Gandhi National Open University wo taklanya MA klanya bagai admission nunggu rural development notu ye ani mucung marong ka ang ani kamina ham krai klanya mucunggo tai ang lukumus hamung rokna onek tajago tai ang mubu musao tai ang bororokno cobanani laike mucunggo tai ani thinangni nahar mongka ang khoroksa habangni sebok klanya mucunggo tai ang habangni seborok Mayang kelai bania rok kelai thangna mucunggo hambai Hambai takung nobo. Bo shebo kong namusu. Sharika hamja tonono tini orai balma pandao phaiman jak phainai borom gonang rai burang borom gonang gas borom gonang jajaj ani bumung Borsha koloi ani babani bumung Arun Kumar koloi ani amani bumung Lakshmi koloi ani kamiong kha kolai kasim tuisa ang tao pori tongo Bir Bikram Memorial College first semester ani hobby songkha kisa mosanani kisa rusamnani te modeling ongnani ani email live angka kaisa lawyer ongnani tai ang oro phaiman jak phainai joto lukurong ko kesana musungo kaham surungdi tai chini kolai jafana tai kusugoti sadi hambai Boni message kaham kaisa mamone ne belai hambai. jotono no khulumka poila no Sharika ham tai oro phai manja phainya okara chakra rono jotono no khulumka tai ani shak chalai tongnai rono ko khabai hambai mario ani
Ani bumung kha Lakshmi koloi, ani babu ni bumung kha Shiling Kumar koloi, ani amani bumung kha Shotibala koloi, ani hobbies kha Recapna, Mashana, Taigan Khananai. Ani parani bumung kha Ompi Mojumdar para, Tai ang Tinang ni Mujumang kha Teacher Khulum kha. Hambai, Bukukno. Wow. Kulumongya karo, okra sakrade, ani saksalai rongno, ani bumongka don siri koloi, ani parani bumongka dargai koloi para, ani babani bumongka Kajol Kumar koloi, ani amani bumongka Monjuri koloi, ang tabu class 11 o pori tongo, ani school ni bumongka Sudanya Deborma Memorial High Secondary School, ani tay musungmani ka Rusavani tay musalani, ani tinang ni nahar mongka Khoroksa Nursing Khanyani, Hambai. Hambai, Bukukno. Kaham, tai kolai rai kalma panda phai manja phainai ani sa okra sakra rokno khulumo tai ani sak salai tai ani sak serai rokno hamjakma tai kha ka hamya kharo ani mom anuja kolai ani baba ni pumong sudev kolai ani para ompi pushmani parawo antaklai no graduate complete khayo tai tabo biat khaina nai tongo history mapiyei tai ani thirang ni musungma ongkha modeling tai traveling hambai Hambai, Bukukno. Ini, kita minum semua orang. Khuluka Jotono Chamjaka Jini 153 Jini Koloi Rai Balma Pandao Jotono Paiman Japai Rono Ani Kabai Jibaite Hamjama Japaro Ani Bumong Dipali Koloi Ani Baban Bumong Sombu Koloi Ani Aman Bumong Lakshmi Koloi Ang Holo Ompi Holo Parani Ang class 11 pore tongo Ompi Nagar High Secondary School ani hobbies engkau musanani resamnani ritagnani ani ini melek engkau ang tulisnani hambai jogo Hambai, Bukukno, Boni Sirimu, Tempo Semongkano, Sai Kenar Manegara. Coming up next contestant on the stage, you're watching.
153 tong kolai rai balma panda oro je okra chakra phaimanjak phainai rokno ani khabai khulumai apharu tai ani bumung kha bornali kolai ani babani bumung kha robia kolai tai ani amani bumung kha orchana kolai ani para angkha ompi mojumdar baratai ang porimani angkha tabo ang class 12 pori tongo ani golni wanchung angkha ang kaisa police manamu sungo Hambai bopong namu. Para naik tu go kolai kostum tu. Jodonan sari kaham tini o filsa rabati tham kolai raiba ma pandani o jama ani bumong Shantipriya kolai ani bani mong Somarendra kolai ani amani mong Anjana kolai ang tabo West Bengal biat kolai tongo ani hobby sangkha cooking traveling tai bunu chubanani ani em life sangkha ang police ang namu chung hambai ani